mentah akan si ke berperang bagi fight bak keleng jo kejelang ngelawan meeting keleng saudong nadu ubarik hadu kibal temen kia tuit banwan ni sebe jingalan jo gapin pipi namar bakio i badon cica kerurang ba wat ladakiap kim sagesyu ya kan ngakan mau ya kapor jong Reverend JJM Nicholas Roy ubo pliu bom don e de tang pastor Reyu blei ulas sei kerpang bun syatri niyo ya ke dis council de nau mendei nado nadoro hi kilong kemi kilong kepang kikun sama ngawan kenang ada di jambi ban ai ka kentin ya pi iwe piwe